आकाशवाणी इम्फाल आरके गोरानी न पाउ पाजरी आहन बदा मरोइबा पाउ सही असी ओइना ख्वाइदगी वांगबा सांगदा ngarang मणिपुर दा मियोय चनी यांखै मापन नौना कोविड-19 पॉजिटिव ओइखि कोविड-19 ओरेगलिब फिबमगी मतांग ngarang पांगथोखिबा राज्यगी मंत्रिमंडल मिफमना कुपना खनखरे अमसुंग लेबाक असिदा ngarang ना ख्वाइदगी यामबा ओइना कोविड-19 गी अनोबा केस लाख 3,000 थेंगनखि लेबाग असिदा कोविड-19 लाइसेट अमुक हन संदोरलिबा असिगी येंगलगा सेक्शन बवाटपगी थोंगसिंग तोकपिनाबा हाइजरी तंगाई फदबा सेक्शन थोरंगसिंग आंगना सतपगा लोइनना सही 95 गी मथक्ता लेबा मियोय खुदिमक सुंगसोय सोयदना वैक्सीन कापथोकपियो युमदगी हेक चाथोकपदा फेस मास्क उपियो मी अमगा गी मरक्ता फुट 3 लामना लेबियो माई मिट अमदे खोचा तोयना हमदोक्तुना तरुतनाना थंबियो हौजिक मपुंगोइबा पाउ सही असी ओइना ख्वाइदगी वांगबा सांगदा ngarang मणिपुर दा मियोय चनी यांखै मापन नौना कोविड-19 पॉजिटिव ओइखि मखोगी मनुंग दा मियोय तारेती सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स किनी हाइबा मतमस्ता कोविड पॉजिटिव ओइबा मियोय अनि सिखि राज्य के कोविड-19 कमन कंट्रोल रूम ngarang नुमिदावरम थोखिबा चेरोल अमदा हाई पुन्ना मियोय लिसिंग अनिगा चहुम यांखै टेस्ट तौदा मियोय चनी यांखै मापन पॉजिटिव ओइबा थेंगनखिबनी मसिगा लोइनना अपन पॉजिटिव केस की मसिंग लिसिंग 38 सुबना अमा यौरे नौना पॉजिटिव ओइखिबसिंग अदु इम्फाल वेस्ट में 15 इम्फाल से 63 चुराचांपुरदगी 19 बिष्णुपुरदगी 10 थौबालदगी 13 उखरुलदगी 9 कक्सिंगदगी 8 सेनापतिदगी 3 कांगपोकपीदगी 3 चांदेलदगी 2 जिरीबाम अमसु तेनोपलदगी अमममनी इम्फाल वेस्ट अमसु ईस्टदगी पॉजिटिव ओइमी अमम सिखिबगा लोइनना अपुनबा सिखिबा मिगी मसिंग 435 सुरे हौखिबा पुंग कुनमरीदा कोविड के अनाबा यांखै मापन नाबा फदुना डिसाइज तौखिबगा लोइनना नाबा फकिबा मिगी मसिंगना 19,963 सुरे नाबा फरकपगी सांगसादा 43.8 हंथरकले हौजिक एक्टिव केस 1,900 लेइरी कोविड-19 अनिसुबा वेब लागतुना लेना असना नाबा मिगी मसिंग खंगेन हंगलगलिबा सिंग मतांगदा ngarang पांगथोखिबा राज्य मंत्रिमंडल मिफमना कुमना खनखरे मिफम अदुना ऑक्सीजन की अवाट पर लेहंदनबा अनाबा सिंग लायकफम मतिक जाना सेमगनबा मदे वेंटिलेटर मसि हंगदनबा खनखि लाइसेट असिन ओइलको याबा सिंग मतांगदा खनरदुना मियामदा तंगाई फदबा जाना थनबा पोलम सिंग मरांग काइना फंगनबी मतांगदसु मिफम अदुदा खनखि हाइरी लाइसेट असि थेंगनबदा यामना मरु ओइरिबा वैक्सीन कापकी थबक खुमंग चाउसिल हनबा अमदि वैक्सीन की अवाट पर लेहंदनबा वैक्सीन लेनबगी दमक लुपा कोटी 10 नं खाक्तुना थमनबसु मिफम अदुदा खनखि नौना सेमखिबा सिंगी जिला मरिगी डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री याथोकनबसु मंत्रिमंडल मिफम अदुना खनखि हाइरी थौबाल जिलादा कोविड-19 वैक्सीन कापगी सांगवांग खलगली एखोगी थौबाल पाउमी सोइबम बिनोयन हाई जिला आसि ओइने वैक्सीनेशन सेंटर 13 दा वैक्सीन कापगी थबक चथरी हौकिबा निमित खरनिदा मियामना वैक्सीन काप थोरकपा हेनगनरकले ngarang खक्तेदा मियोय 1,433 वैक्सीन कापखि हानगी मंत्री थोसोम राधेसाम एमएलए सुंगरंग हैरो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर दा वैक्सीन कापखि वैक्सीन कापल ओरबा तुंगदा श्री राधेसाम हाई लेंगांगना लाइसेट असि ngalthoknaba मियाम वैक्सीन कापनबा लखोलगलिबा खोंगथांग असिदा चिंगनबा लेतना वैक्सीन कापथोनबा होनबियो वैक्सीन कापा अमसु तंगाई फदब एसओपी सिंगांगना चटपना अखोय पुमनमक लाइसेट असि कंजबा ngamgani मसी माथोपई खायरी अफतवा पामैदी टीका थारोपा अखोई वैक्सीन पीबा वैक्सीन काथोपा लोइना हानगी माथोपगी अखोई मास्क उपीबा खुद आमलो पीबा अदगी मयाम पुन्मा मतमना सोशल डिस्टेंसिंग अमगा पुचरो लामना दिबा यारगदी इसिंग असाबा सि याम तोयना थपीबा अदुगा थोरोनि मतमना असाबा मनिन फोनबिबा अचांगा मदु तोयना तवरगदे अखोई माथोपा ngamgani है खंजे मेघालय दंगना मियोय चाम यांखै मापन नौना कोविड-19 पॉजिटिव ओइखि इस खासी जिला की मियोय अनि लेना आस्तिक नाबदगी लेखिदे मसी थारगा हौजु फाउदा लेखिदबा अपुन मसिंग चाम 37 छुरे राज्य हेल्थ सर्विसेज की पाउन हाई हौजु राज्य अदुदा एक्टिव केस 1,965 लेइरी मियोय चाम 59 ngarang लेना आस्तिक नाबदगी फगदलखि
Raijadu hauju phau apun positive case lising tara troka samari kuntra sure madugi mang de mi lising tara mariga satre marpuni panaba fakre ngarang phau da raijadu de mi lak ani lising yankai taret sani parba pudani thoida COVID-19 ge vaccine kaukre tabi riba power si akasbani Imphal dagini leibak asta ngarang COVID-19 anuba case lak ahum lising humpuene thengna ki masi COVID-19 sandorok padigi nongmuda khwaidigi masing yamna thengna bani Haksel Mantralay na hai hausi active case lakon mapalising umdrani pan leiri masi apuna positive case ki sada taratrok dasmik mga ni ano ba case hengalak padi nawa phapki sang hantarak tuna sada marphuni thoi dasmik ahum da leire hauki ba pung kunmai de mi lak ani lising khumato hena nawa phaki hauju phau de mi koti ma lak ne phuni pan nawa phakre haiba mata masida mi lising ahum ga chani me pudram de sikhi boloine na laiset aste si apun masing lak ani hele Marag ashte Indian Council of Medical Research na hairi leibag ashida hoki bapung kunmai da COVID-19 test lag tara lising kontram do hena pangthoki hauju phawda test koti kunipan lag kontre taukre sahi tara nipani mathak lebe mi sing COVID vaccine kam nami register tawngang degi haukre mathang thagi amadegi haugodoriba COVID vaccination drive ki ahum suba tangkak degi vaccine kapkani hairiba sahi matang asi mi singna co-win portal dias coin.gov.in da natraga arogya setu app natraga umang app da register tawba yagani tangkak ashdadi work in facility leiroi saitara nipal mathakta lebe mioi khudimang na tangai fadana co-win platform da online register tawgadabani registration adu mobile number ma sijinaduna tawgadabani miyamna makhoigi akupa marol mengadabani amasung saktaksi amagi photo upload tawgadabani madugi tungda makhoina pamba center amada appointment lawgadabani Booking tawal or matungda confirmation message sama phangani madu vaccination center da utkadabani ahum suba tangkak ashda kendra na rajas sing lana hospital sing amasung industrial establishment sing da hidak sariba company dagi haltena na vaccine dose laiba ya halle Imphal ngasi phongwa pause sing roi pause sing dam haujik Ngangom Kiran leire Kiran Thagchari Gorani Imphal ngasi phongwa pause sing da maroina phongna riba pau khara pan bitarbadi COVID-19 gi mari lena pau sing Rajya Mantri Mandal gi mifam amasung ngayok farm singi matangda fisheries mantri na phongdoki wafam singa sin haibatai sana leibakta nongmod mioi chani yankima pan positive oire ani leikhidre haina banner headline tawtuna phongli cabinet na covid ki khanakre lockdown di thamkhiroi dori haiba pawmusu pawsi asigi ahan bulamai da phongli hoyal lan fawda manipur da lanjelakpa myanmar lising mangarong gi leifam chafam pinanaba high court da wakalakle haina ahan headline tawri Laingak na tung koina chanagadaba pot segi mama lepu haiba emsugi wafum amusu pawsi asigi ahan bulamai da phongli Shanghai Express Manipuri da pung kunmari gi manungda mi chani yankima pan positive oiki ani sikhi haina banner headline tawduna phongli ngarang su SOP ngaktaba sing court yauki haiba paw amusu pawsi asigi ahan bulamai da phongli pongna phamda COVID-19 hengat pasu leptri sibasu leptri pung kunmari da CAPF ki mi taret yauna chani yankima pan positive oiki ani leiki de haina ahan headline tawli government ki fish farm sing PPP model da sandok na bathabak paikalagani haiba fisheries mantri S Rajan gi wafum amusu pawsi asigi ahan bulamai da phongli irai bakta sitharu raba price fixation committee hingal halo haiba emsu gi wafum amusung miyamna namthak tawbo godown ani MSM na so loan kre haiba pawna ahan headline tawli Isel Express ta state singna laigadaba Covisil gi mamal lupa chahum da hantan kre Manipur da mi ani laikidre positive case sani yankai mapan de hengat kre haina ahan headline tawli Naharol gi thaudang da emergency cabinet mifamna lockdown gi khanakre mioi chani yankai mapan positive oire ani laikidre haina ahan headline tawli Imphal Free Press ta covid ki case hengalakli basigi yengla galangak na makal khuding makki sana khona basing thingjin kre haina ahan headline tawli People's Chronicle da November kunmari gi matung da khwairi gi wangbo oina no case chani yankai mapan thanaki ani na siki haina ahan headline tawli Shanghai Express English ta Thobal Jila na SOP ngaktabagi thawang khwaidagi wangna thengnari haina ahan bulamai da phongli Morning Bell da hawkyo pung kunmari da covid ki case kangen hengatuna chani yankai mapan thanaki ani na siki haina ahan headline tawli Gorani Thagat churi Kiran Loisilakpada COVID-19 ringak thonaba face mask upa phutaruk lamna leiba khut chamdi mai mi tarutana na thamba haiba asamba thong ahum singang na chatpinaba amuka na ningsingjari aroibada maroiba pau amu hanna sahi asi oina khwaidi wangba sangda ngarang Manipur da mioi chani yankai mapan nauna
COVID-19 positive oiki COVID-19 orekli bipibam gi matana ngarang pangthokiba Rajya Mantri Mandal mifamna kupna khanakre amasung leibak asida ngarang na khwaidigi yamba oina COVID-19 gi anoba case lak 3,000 na thengnaki pauloi jare